Yes na no ya asem o mo kan say Shompo wa no ya wo did CEO atem enti brabonten na be yu ho ano say oh me ni CEO atem na ye say ni enti na mu hu me ho asa o pese chinchina Shompo o pushi ni so o mekasa me pushi ni so o mekasa ye de asem o to no so because me say oh you straightforward but say o ko di panyi atem de onye daily trends so bi me na wa ba no ensem de onim say e koso daily trends ayen e source na obenya mu nchiremu ye ko ne akohwe from the source ne ahwe ensem ni mu yi ne hu de a free but the ins and out what you say e kuma wood sin twani ye Shompo dotie wa onim Shompo no no na nante ana wa say no Charlie Chaplin o Ghana na daba bisa aha Shompo no wa se shoot ten no atona no bi say no Shompo dotie ono ho asem na ye kan polin motimia oye adwuma RTV I think so omo discussions aya omo dey go YouTube ha na any omo RTV station no da bia no otiso bi na ensema abetodwa ne say over some weeks now ye hu no hobiem daily trends e konkonsa ye wewrem ne hu nsema e kone abeka happen na obenya what you say subscribe unsubscribe ya o hre ade na ye nyante ye say wa film na o say follow mo comment ani show no ne ye hwe how mkofo eka but ensama mkofo bebre ede to dwane say Shompo enim no ama show no omo feel vibe no but mkofo so mo show ni je show no pa still no omo feel show no why champion ensama ekọ no we hu bi and also we read comments ne bi o RTV my reading omo recent post no my reading okay of course na aya na ya say on ebia obi a intuition show na nipa no we free and I say on masubim okay na yen kan bibia anche say o ebia say ni nipa na to kwan ebi obeba yeah na what you say ebia ko break na amadi a aya esi wo YouTube a ba manfo kan no about okay and o say o men call baby a me yare me my bread what you say jima home nti me baba okay nti say bi na Shompo esa ho do na enkofo develop the hwe show show no what you say some do so kra obia wo enkofo mu filium ebia show we o why nti na obi hwe daily trends what you say nti say china no ni ha enkofo abibisa say na why we say na comment obi timi ga say wa otirimu kankan no ebia abibisa say ana rasta na ni tirimu kankan no we what you say obu a ho do nti na o den o hwe show nti say uni ho a o say me ka say ebia wa ko UK no on my what you say aha nti I was say aya show for no omuchirim from beginning and answer them also omuchirim okay so ebia we ni nti na assume say ma cause I didn't see no amanfo abisa e wo omo recent like post omo post say na Shompo wen I will say Shompo ni ma show no omo feel vibe ma show no amanfo feel vibe no o say nyina enum Shompo the way we call na aggressive the way I say me ni interview kra na misuro nsem a o keka ne ono nsuro bia o si corner straight na me yem ashime nsuro bia obeka enti bibi na enye wo na o kana ye de ayi na di ana ase den ana ase watu kwan ana ase den o mama enhu se ebia nipa na woni ha bi o se bibi na ayi den oh asema meka ne se Shompo ba na wo ma show no so bi okay se eye bibi na asi ana se wakoka bibi anodin bi na eyi na di wo ho ana ase den cause my kind comment bi a nipa na express say amanfo bi say na Shompo na obi be comment say Shompo adidi CEO atem nti eyi na di eye RTV CEO no ai Shompo adidi na atem nti eyi na di okay aye comment o na say nipa no hwe ma na say ono so oye insider na bi oye adwuma RTV eno ne question na ebisa no what you say obi a wote nchen wonni station on no okay wo si den na comment say wakodi di CEO atema me eyi na di okay enti nipa na obe comment ye no eye obi a ho okay enti ye de sa na ebefa no okay ye befa ne say Shompo akodi di CEO atem ewo RTV right okay eni eyi na di okay until say Shompo obeba bonten cause me de minim say wonu wunsuro bia wo kan nsem plain say na so no wakodi CEO atem a me de mentumi nka but ensem o mo ka gu so ne say
what the CEO atem ama ye yiwadi every RTV nti bra na be yiwa no se wundi CEO atem abra ne be yiwa no okay what the atem so a beka okay no bia hu se ne ye yiwadi a ye yiwadi okay but also comment no imprepi na said e wo timi ka se ngofo timi be gina so kekem onya sure say nipa no so o feel say okay on ma de a ma me said and draft comment bi I be create attention ama ngofo abe reply na say abe respond to me comment say nipa na draft you say we ye insider the question asem na ye kan say Shompo o must show ni subim o wen oyare o me hu o yare me hu what kwan o me what kwan me hu ye yiwadi am hu okay what you say but me dey sure say nipa na o make it say comment no e inside nti oje comment ni this oh yeah oje comment ni oh yeah okay nti until say Shompo be kasa say o ye nyimadi ana say me nkodi di CEO atem me nye say no ye be fa ne say wakodi di na no oya okay ene wakodi di CEO atem no ye yinadi okay nti omra no meye de oso oye okay no bia hu oh Shompo me nkodi di CEO atem ana say me nkoyi say e bia no obi nim Shompo fa ne video bi to I say no okay me try the Shompo video ato ha na mo ahwe video ketwe bi ato nchen say what ya say na wa hwe Shompo enim ye na wo hu nipa kra ye kana asem nti sana wo de wa adwen cho Shompo mrabonte no mekasa but the mechanic say your comment no so say ma commenter on say nyoma bi say ne I say tu me hu am nsim puti no I say yi kakra oh I say e den kakra me bro for them ma ah won be some camera for me be ma sa ade no I say me hu am nsim puti no but the em fa no sa okay nti akoye say okoma sa comment na ma nipa no I say wo put nipa no into some danger zone bi and how man kofo afa nipa no time nti ye comment bi o ho aye de ba ya so ye ndwen the content creators nipa no be kan ye say oboa what you say maybe the minimum session po no ntumi ko didi CEO atem okay you say ensa ye den what come that say actually on that ye mbu na nimtia what you say ene ensa so e ma yaduane di no ye ntwa okay enwe what you say won say ma yaduane di na okotware wabodam enti me menya sure session po betumi akọ ontimi enya da bi o na wo de na fofo kura omo abo bra kakra omo scan masa enyo bia na obetumi akọ didi na tem okay na obia bia onye wadanfo adwuma na o boss CEO enye se manager bi o CEO okay nti dey na obeye be ma wo what you say akọ didi na tem enti me hu ne say eye ntoro na yetwa to no ba me so me hu ne say comment ni bi na say dey enkofo eti obi ba be trend nsem bi amana pie no me kan de wom e no me yeka no na wo obi nim fe but ebia wasai wa chire wo bi okay na wo what say na yesi nipa we ekeka fa ho ebia wa kan wa asem a chire we ya so obi you say I'll leave it to die naturally and then e wo ho enti wo yesi na no ya asem o mo kan say Shompo wa no ya wo didi CEO atem enti brabontin na be yi hu ano say oh me ni CEO atem na ye say ni enti na mu hu me ho bi asa opese chinchina Shompo wo push ni so mekasa me push ni so mekasa ye de asem to no so because me nim Shompo say oh you straightforward but say okodi di panyi atem de onye enti o mekasa ye na ye wo ya eye me ya say o mo de sansem ne to me enye say wo push ni so mekasa o dabi eye me ya so o mo de sansem ne okay me nim say ye Shompo de ye den ya obehwe polino mo timi there because ye de nya de tuma why ye kan wa asem ne de ye den ya be recho I say broken heart ne go reach everyone ye nya de tuma and I say wa wo hwe so na o ben Shompo no betimi the link no ascend no so I say good boy wa say ogidi say oni ne CEO atem say den kofo kan de a omra bonten na omekasa na Ghana fo nyina hu say ebia okọ break ana say wotu kwan ana empo sebi oyare sente sa de a ana wajai ebia bibinti ebia okoye o business bi nti why dey wajai na wo de nsem no abetu ya na Ghana fo nyina hu say eye Shompo money RTV fo adwuma no wajai nti ebia wa ohwe sa show no because of Shompo no ene say obejai a na also why dey wajai he ana nya ne sa nti Shompo baby a obi a no polino mo timi yese bra na ebe kasa na ka huru nti na mbeto aduane na na me ba na wase wajai huru no ton say ni kwanza meto me jai di alright nti
Now me catch you say I have say daily trends. The name still remains I'm strong Polino. Are there subscribing to Good Boy YA or Instagram, Good Boy YA Instagram, or kwa no wako follow ni kama Polino_com or Instagram no follow TikTok so sa Polino_com and a YouTube ha no subscribe to Polino Multimedia. Sanso na YA Media no wa subscribe and at J Media so na wa subscribe YouTube here. Ni na YouTube here at JADJAY na the media aso na wa subscribe ni nyina content a every Polino Multimedia ye ma exclusive e bia ne ba bia want you subscribe ni nyina na wasum na ye ode no ana say ensem a pese wote no ye de bema wo sa channels me nsa we nyina so aha ene de interview no ana say communication e besi yakram